tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Nna le Triforce Ntswelengwe re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re ketle mmogo ka tshedimosetso. Palo ya dintsho tsa merwalela ya Ladysmith e tlhatlogile. Kelo ya pharakano e kwa tlase mo tseleng ya N1 go ya Musina le molelwane wa Beitbridge. Palo ya dintsho tsa merwalela kwa dikgaolong tsa kwa KwaZulu-Natal e tlhatlogetse go supa. Le fa batho ba le 11 ba santse ba timetse. Lefapha la Puso tshwaraganelo le bone setopo sa mosimane wa dingwaga di le 8 yo a nwetseng monokeng ka Keresemose. Setopo sa mosimanyana se fitlhetswe kwa kgaolong ya Mandeni. Ditsela di sentswe ke merwalela e neng e padimotse letsatsi pele ga Keresemose. Sejanaga sa modiro wa van se se neng se pegile ba leloko ba le 9 se gogotswe ke morwalela mo tselafefong ya N11. Johannes Musimango a re setlhopha sa batshoganyetso se kgonne go bona ditopo di le 3 tsa bana ba gagwe. A re bana ba gagwe ba tsamaile botlhe mme o kgonne go bona ba le 3. Ba bangwe ga ba ise ba bonwe. A re ga go bonolo. Ntlo ya ba lelapa ba le 3 e senyegile gotlhelele. Re o ne a leka go sireletsa bana ba gagwe ba le 2 bao ba neng ba gaeletswe fela ka go tlhoka lesego o ne a tlhokofalela fa thoko ga bone. Ke setopo se le sengwe fela sa ngwana se se bonweng. Banni ba mo matlong a rentiwang ba nnile le lesego la go falola. Unfortunately, 3 of our tenants passed away. The little girl's body has been found, but the dad and the little boy is still missing. And it's been devastating news for us. It happened so fast. The people mostly were still sleeping. Mokgatlho wa thuso ya botho wa Al-Imdad, IPSS Medical Services, le batlhankedi ba puso ba ne ba bothologetse kwa lefelo la tiragalo go tlamela ka thuso go ba ba amegileng. Abaphathi bethu bezokuphepha ba masipala. A re batlhankedi ba lefapha la phaloso kwa masipaleng ba dirisana le sepodisi go ka bona fa ba ka dirisa helicopter e ka ba thusang go dira diphuruphutso tse di tseneletseng. Ukufuna ibanga ekubonakala ukuthi lingaba ibanga elide. Setlhopha sa balaodi ba matlhotlhapelo go ralala le porofense ba tsweletse go nna malala a laotswe jaaka go na le kgonagalo ya pula e ka tsorotla mo matsatsing a latelang. Baagi ba ba nna mo mafelong a kwa tlase ba kopilwe go nna kelotlhoko. Setlhopha sa batabogi sa kwa Mbombela kwa porofenseng ya Mpumalanga se ketekile malatsi a khunologo ka go etela bao ba dikobo dikhutshwane le bao ba nnang mo mebileng kwa Hammarsburg le Matafin. Batabogi ba re lenaane le le ikaeletse go busa serodumo sa baagi ba. Matsatsi a boikhutso a tletseng lerato le mowa wa go abela ba bangwe ditokololo tsa Bella Athletics Club di kopane le batho bano kwa toropong ya Mbombela ka le lengwe la matsatsi a bone a go ikatisa. Morago ga moo ba ile ba aga botsalano le go rulaganya go ba itumedisa go neela ka ditshamekisi go bana le diphuthelwana tsa dijo go bagolo go dira pharologano. Baagi ba re dineo tseno di tlile go disa boitumelo mo malapeng a bone. Seemo mo lapeng ga se sentle. Re nna mo polasing fela Modimo o re segofaditse thata. Re a leboga. Ke nna le bana ba ka ba le 4 mme re a sotlega. Dijo tseno di tlile go re thusa thata. Re tlile go robala re jele. Ke leboga ka seno. Ditokololo tsa club di dumela fa tiro eno e tlisa tshepo go baagi. The program started 3 years ago. One of our club members came up with the initiative of going out and reaching out to the community, especially the destitute. So we embraced it as a club, and then we involved our members and encouraged our members to contribute financially as well as giving whatever they have in terms of groceries, clothing, to be able to address some of the challenges which are faced by our community. Ga jaana tlapo e mo dithulaganyong tsa go amogela malapa a tlhokang thata a itlileng go a tlhokomela. Maiteko a Afrika Borwa a go tiisa le go tsosolosa melelwane go samagana le bofudugedi e ntse e le kgwetlho e kgolo thata mo nageng.
mo maitekong a go lwantsha bofudugedi jo bo seng ka fa molaong. Puso e iphitlhela e le ka fa tlase ga kgatelelo go lwantsha bothata jono jo bo leng kwa godimo thata mo nageng segolobogolo mo ngwageng wa 2023. Zimbabwe as a country has moved to South Africa. From Buguleti to Khayelitsha, there's Zimbabwe there. Mo gare ga seemo se se sa kgatlhiseng sa botshelo mo Afrika Borwa go tlhageletse palo e kwa godimo ya ditlhopha tse di kgatlhanong le bafudugedi di bega fa go na le dikgwetlo tse dintsi tsa melelwane le bofudugedi mo nageng. Molawana o ka ga bafudugedi o ne wa bogiwa mme tla re o sena go mamentlelelwa o tla le re diphetogo mo molaong o ka ga bafudugedi mo nageng. South Africans, they think that those that are feeling the pinch and encouraged by this kind of organization that are fanning xenophobia, they think we should be making our laws more restrictive. But there are people that have been part of us here over decades and generations. They feel that some of these laws that we'll bring here, they're going to be problematic. We are not working alone. We are working with the United Human Rights Council on these particular issues, even those that are dealing with refugees, so that the office of the SG, whatever laws that we do, they still meet our international convention in terms of the protocols we have signed. Puso e ikaelela go mamentlelela dikgato dingwe ka maitlhomo a go netefatsa fa go na le lenane le le dirang sentle la batshwari ba makwalotetla a go nna mo nageng. Dikgato tseo di bakileng gore makwalotetla a baagi ba Zimbabwe a khutlisiwe le gale baagi bano bana le kakanyo e nngwe. All the Zimbabweans, including me, number one, I'm not going anywhere. I'm here to stay. With the greatest kindness, we are not telling government how to do this. We are asking the South African government to help us with permits because we are here to work, not to stay here for life. We have homes. Everybody sitting in this bus to Bulawayo have their own homes. Some are in town, some are in reserves. We love our home. So when we are here, we want to work in accordance with the law. Those who break the law, government must deal with them. Le fa go le jalo go na le kgwetlo e kgolo mo go seno jaaka tona lefapha la merero ya selegae Aaron Motswaledi a ne a tseelwa kwa kgotlatshekelo ke Helen Suzman Foundation e gwetla tshwetso ya lefapha ya go fedisa makwalotetla baagi ba Zimbabwe. When we wake up, there is this court action where a lot of propaganda is being run around us as if we are evil, when actually what we are doing are within the laws of the country, Minister, the laws passed by Parliament. Re sa lefo lefapha le momile molomo ka ga makwalotetla a baagi ba Lesotho ba ba sa bontsheng ba le kgatlhanong le go fedisiwa ga one. Kgabagare puso e begile ntwa kwa melelwaneng ya naga e supile bothati jwa botsamaisi jwa melelwane jo bo thankgolotsweng semmuso kwa Mesina kwa porofenseng ya Limpopo ka Diphalane. The BMA was established in response to a number of serious challenges. One of these challenges is the increase in the number of undocumented foreign nationals entering our country. This has exacerbated many of our country's social and economic problems. Kwa Makapanstad kwa Northwest ke nako ele ya diphariti tse di itsegeng jaaka diturupa e leng se se emisang motsetsi ngwaga le ngwaga letsatsi morago ga la Keresemose. Go utlwagala meropa fela mme go tloga kgale letsatsi leno ke le le kgethegileng mo Makapanstad la ditlhopha tse di farologaneng tsa diturupa botlhe ba simolola kwa kgosing go diragatsa pele ba tsweletsa tiro ya letsatsi. Sentse re setse motlhala bo ntate mogolo morago he ne ba leboga go wantweng ga bona ba tlo ruta morafe gore ba itse gore go lwa bjang information, so le ka tse we still practicing the same method and re practice from 1918. Morago ga fo ba phadisana fa lepatlelong leno
Trupa ke ntho le reng from kale le kale re le bana batswadi ba re tlisa le nora driver go re nyoko bona hore go bjang pula ina boxing day engwe le ngwe kwa mo sa tlhoko mosati ka dina ha yana e rupetse botlhoko re tlilo thaba le ba botlhe ba batlileng ba ba tswang kgolele gaufi ba tlilo thaba le rona mo polekeng ya rona ya mo setšha Makapanstad. Seno se sale se simolotse kgale go gopola bagale ba ntwa ya ntlha ya lefatshe ba Afrika Borwa mme karolo nngwe ya bone ke eo e ileng ya tlhokafala morago ga gore sekepe sa SS Mendi seo se neng se ba rwaletse go ya kwa France se nwele ka ngwaga wa 1917. Bao ba boetseng gae ba ne ba simolola go bontsha botaki ba kwa ntweng ke ka moo diturupa di neng tsa simololwa ka gone. Rena ne re setse re a retire bano re a bona gore ka se re retire young generation will take over di tlo nna di tswelela pele di ka se tsa gotla. Mo malobeng ba ne ba dira seno go ithabisa fela mme ga jaana ba ne wa dikgare. Bolemone motho wa SABC News Makapanstad. Baamogedi ba ditlhako go tswa go mokgatlho o e seng wa puso o itsegeng ka 1000 School Shoes Collection Fun Run kwa masepaleng wa Ratlou kwa province ya North West ba re dikatso tse di tlile go ungwela bana mo kgaolong eo ba ba tsenang sekolo. Lenaane le akaretsang motabogo dikilometara di le 13 go tswa kwa motseng wa Mabule go ya kwa motseng wa Tshidila Molomo le ikaeletswe go abela barutwana ba ba dikomagetleng ditlhako le di-sanitary pads. Ke tshimolelo e maikaelelo a yona e leng go kopanya bašwa ba kgaolo e gore ba abelane ka ditlhako go barutwana. Ke ratile kgang ya gore like foundation e ke le gore e tlhokomela bana ba lapa mo motseng mo ba ene gore ba tlhoka pila ya bona so yeah ke ratile kgang ya ba dirang teng lena ya ke join. Batho ka bontsi ba tlhoka ditlhako especially when it comes to January a bana madi a go gore ka ditlhako. Motse ono wa aparetswe ke lehuma le botlhokatiro mme lenaane leno le thusa malapa a sa itsholelang. Mo tsela gompieno re ile motsamao re o bitsang 1000 shoe collection mme ka lo magolo e le gore re bokeletse ditlhako gore re kgone go thusa bana ba rona ka January ha ba boela go dikolong. Re bona go le bonolo ka ntleng ya gore ka nako eno ke nako e leng gore ba gaitsho ba tlile gae ba ileng gore ba dira go mahelong a kontle a farologaneng jaanong go nna bonolo gore ka nako e re ba timele re ne re kopa mo go bone gore re kgone go fitlhela number ya ditlhako le di-sanitary pads e re batlang go e fitlhelela. Dikatso tseno di thusa baungwelwa ba tshwana le Kesegofetse Ntšhe yo bana ba gagwe ba tlhokang ditlhako tsa sekolo. Ke lebogela tirisano mo ga rona le nyena ditlhako ke tse re itumetse le re thuseditse bana ba tla tsena sekolo. Lenaane leno le simolotse ka 2017 ebile le mo ngwageng wa bosupa. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC News mo motseng wa Tshidila Molomo. Kelo ya pharakano mo tseleng ya N1 e lebang kwa Mosina le molelwane wa Beitbridge ga jana e wetse tlase. Palo ya dijanaga e wetse tlase fa e bapisiwa le malatsi a le mmalwa pele ga Keresemose mo go neng go bonwa dipalopalo tse di kwa godimo tsa dijanaga mo mebileng. Re buisane le mmega dikgang wa rona Katlego Nyoni tebang le se go sa le gale gompieno. Dipalopalo tsa kgobelano ya pharakano torotswaneng nnye ya Mosina gape le molelwane wa Beitbridge di ile kwa tlase e fela mo mafelelong a beke. Dipalopalo tseno di ne di tlhatlogetse kwa godimo go nnile le mmila wa diteraka o ka dirang dikilometara di le 7 mme ga jana mo torotswaneng nnye ya Beitbridge gape mo molelwaneng wa Beitbridge gape le ko torotswaneng ya Mosina go didimetse mme ke tlile go buisana le bangwe ba badiri ba e leng gore ba rekisa mo molelwaneng wa Beitbridge. Takura ke lebogela nako ya gago mo kanaleng ya rena ya ditaba ya SABC o ka re tlhalosetsa gore mo matsatsi a fetileng kelelo ya pharakano mo molelwaneng e ne eme ka seemo se sefe. Ne go na le traffic e ntsi le batho ba bangata ka mo ya be go busy ke da rialo ge le lebeletse gompieno go didimetse le tlwaetse go didimetse ka tsela e mo Beitbridge o ka bua sekgo. Yeah, I think they've worked it very hard to clear the queues
because it was too much. There were trucks all over, the vehicles, people, but I'm surprised today it's cleared. Re a leboga Thakura ke tlile go buisana gape le mong wa barekisi mono mo molelwaneng wa Beitbridge ntate ke lebogela nako ya gago mo SABC lena le boneng mo malatsing a fetileng re lebeletse khobelano ya Pharakano. Yeah, it was very congested. Too many people were jostling to go home. There were too many trucks, too many small cars. I think the situation was so bad, but they managed to clear it. They managed to sort the situation out. Ke lebogela nako ya gago bano ke bangwe ba badiri ba eleng gore ba dira jaaka batho ba go rekisa dilwana mo molelwaneng mme gompieno go didimetse mo molelwaneng wa Beitbridge palo ya ditraka tse eleng gore di dirisa molelwane ile kwa tlase mme go solofela fa dipalopalo tseno di tlile go tlhatlogela kwa godimo fa re tsena ngwaga o montšhwa wa 2024 mme ga jana batlhankela ba Pharakano ba bothati ba tsa Pharakano ba sa beile seemo leitlo. Matsholotshireletso a Afrika Borwa a re kampa ya sesole ya Lohatla e santse e le yona ya maemo a kwa godimo ya go katisa sesole mo kontinenteng ya Afrika. Seno le mororo molelo o ne o lla ka itse kampa e mo kgweding ya Lwetse le go bolaya masole a le 3 se leng tiragalo e le nngwe fela e latotseng batho ka mogoso mo lefelong le. Tiragalo e tshwanang le e ke ya ngwaga wa 2007 ka nako eo sethutupi sa tlhabano se neng se sa dire sentle le go bolaya masole a le 9 kgabagare go dira dipatlisiso tsa molelo wa sešweng kwa kampeng eo. Ka kgwedi ya Mphalane masisapelo a ile a wela kampo ya lebotho la sesole sa Afrika Borwa Lohatla Northern Cape moo ho tšhaha ho ileng a bolaya bahlanka ba sesole ba tsheletseng. Mollo ona o ile wa baka tshenyo ya dimilione tsa diranta ka ha o ile wa tjhesa thepa ya sesole mme basebetsi mmoho le bafu le ba malapa a bafu ba ile ba tshwanela ho thojwa maikutlo ka ha ketsahalo ena ile ya ba ama haholo. We almost make it 22 years, but in December 30 this year he was a loving husband. You see the kind of love that he was giving me, the kind of love that you can see in the movies. Ho ile a phatlalatswa ho thakgolwa ha diphuputso tsa sesosa sa mollo ona ke ba ka taolong. We are going into a board of inquiry. We will get a report, and if anybody is found to have been responsible or negligent, that then we will take to it. Letona Modise o ile a ntsha tlhaiso ya hore ho fetolwe melawana ya tsamaiso ya lebotho la sesole sa naha. It is also true that we are looking at the review of the Defense Review of 2015, which we were never able to really actualize because, yes, resources. But maybe it is an opportune time to also relook at how we are structured and whether there are certain things that we can augment. Letona le boetse le ile la sehollwa ka matla ka morao re lefapha le sebedise tjhelete e ka ballwang ho milione ka morao fufisa mekgatlo ya ditaba ho ya sebakeng sa ketsahalo. Thabiso Kgadebe, ditaba tsa SABC Kimberley. Motowetso di ne di le kalo tsa segonjono ga kologelwa gore re teng mo mafaratlhatlheng a jaaka Facebook, X e neng e itsege jaaka Twitter le YouTube. Kgaso e latelang ke a dikgang tsa Sepedi ka moso mo SABC 2 ura ya borobedi maitsiboa. Ga jana re go tlogela le boineelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa. Go feta re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle. Ke leboga mmusi ke le dumedise babogedi ko gae a re lebelele maemo a bosa bosigo jo fa re lebelela botlhaba jwa naga bo tla nna le gone go itemogela pula re bela karolo ya KwaZulu-Natal go ka karolong ya Gauteng go tla nna le pula diperesente di le 80 bogare jwa naga mo karolong ya Bokone Bophirima karolo ya Free State le teng go tla nna le gone go nna le pula mme re lebelela Bophirima jwa naga le teng pula e teng ya diperesente di le 30 mme ka moso dipula di na le gone go tselela bontsi jwa naga bogare jwa naga pula e tla nna teng ya diperesente di le 60 re bela karolo ya Tabega go ralala karolo
karolo ya Cape Town le teng go tla nna le masarasarana a pula ba maemo a bosa ba na le gone go re tsibusa ka dipula tsa maatla ka dibe mo bogare jwa naga pula e maatla mo karolong ya Gqeberha mme re lebelela KwaZulu-Natal le Gauteng le teng go tla nna le gone go nna le pula mme karolo ya Cape Town e tla nna le gone go itemogela diphefo ka moso dipula di na le gone go tselela re bona le pula e maatla mo karolong ya Limpopo le Mpumalanga mme Eastern Cape le teng go tla nna le gone go nna le pula e maatla le ba di-temperature tsa rona Gauteng e lebega e itekanetse re lebelela Pretoria ka digata di le 14 go a go di le 23 Johannesburg ka digata di le 12 go a go di le 21 lebelela province ya Limpopo le teng mo provinceng Musina ka digata di le 18 go a go di le 22 Mokopane ka digata di le 17 go a go di le 23 province ya Mpumalanga le teng mo provinceng go tla nna le pula Carolina ka digata di le 12 go a go di le 18 Mkhondo ka digata di le 12 go a go di le 18 KwaZulu-Natal mo provinceng go lebega go itekanetse Port Shepstone ka digata di le 15 go a go di le 20 Kokstad ka digata di le 9 go a go di le 15 province ya Eastern Cape le teng mo provinceng Credo ka digata di le 13 go a go di le 23 East London ka digata di le 17 go a go di le 20 province ya Western Cape le teng mo provinceng go na le tlhabo ya letsatsi Oudtshoorn ka digata di le 12 go a go di le 32 Riversdale ka digata di le 13 go a go di le 29 province ya Northern Cape mo provinceng go tla nna le pula Calvinia ka digata di le 15 go a go di le 34 Carnival ka digata di le 18 go a go di le 35 Free State Bothaville ka digata di le 15 go a go di le 21 Welcome ka digata di le 13 go a go di le 20 lebelela Bokone Bophirima le teng mo provinceng Mahikeng ka digata di le 16 go a go di le 23 Lichtenburg ka digata di le 13 go a go di le 22 lebelela gape Setswana ka digata di le 16 go a go di le 24 mo ga etsa maemo a bosa fela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.